continuación un pouco de rumbas de nosos amigos José Baiteirinho, que ahora estamos facendo unha tesis doctoral para demandar a primeira parte porque facer as tesis de Baiteirinho, sabes? Non vais a ver un pequeno descanso onde podedes consumir aí a Calisto, porque o pobre despois de aportarnos non sabe o que nos vai a pagar. Eso está por ver. Ben falado, ben falado. E a bailar, non?